Anya laki din! Apay ngamin aya, asaan mo kahit ni Marco, Linda? Basta. No, kuna ka tsakayat. Nakasingsingpat ni Marco. Kan naglawat ti bangkag na. Adda pa'y lugan na. Adda natalgad at trabaho na. Di ka pa'y kayat. No ni Marco ti ayatek, kaslan nalawa a bangkag na laeng ti inayat ko. Kas kadalugan ka noan niya pa'y dita. Si kakit dimot, saan mat akasta ngam kas may saan ang singad agayam mo. Mas paborak ki ni Marco, ngam ti asino alalaki dita. Ay basta, diyak kayat day di Marco. No kayat mo, di si kalaengan ti mangayat ken kuana. Si kalaengan ti agpaaram. Anya ka din ditang ibagbagam, Linda. Ipapilit mong tumat ngamin day di Marco. Kat ko naklangaro din ken ka diyak kayat. Addan lalaki akayat ko. Kan iso tinakarik na itinapod no nga ayat. Ha? Asino nga inday ta? Ibagam mo ta na. Diyak pa'y ngamin inaklon ti ayat nato niya. Yam amok tulatakin ka. Kan masiguradok, magustuhan yun to di lalaki para kanya. Okay, anyat ko na nangaykan ka. Adan lalaki kayat na? Kat saan ani Marco? Ay, saan ka no, friendship? Huh? Oh no. Pud nun sa laki ti atap ko. Ha? Adaan mo maipapaniti lalaki nga ibagbagana? Yes! Kat no saan nga agbidot, nila kay kurad ti lalaking ibagbagan na. Anya? Nila kay Korad Abalo? Iso ka diti ibagbagam? Shh! Keep quiet. Dahil takat sana pa asigurado, Tonya. Ang isong ngamin ti atap ko. Ha? Kasi ngamin tenggama. Idi namin sanyal daw. Naranaak idang sarsarita ijay waiting shed. Ay na! Nagragsak da! Kadwa na da ijay babae. Kasla nga agraman ite selepet na. Kat ay nakaragragsak. Una yan ni Linda, no ni Korad pa'y laang alaklakayan ti ayatan na. Ay na, nulabsek lang tagsao. Zero brain na talaga dahi di babae. Tagay ko asawan, dumbbell! Diyak amo kan kuana, no apay asaan na kahit ni Marco? Agasam, takayat na pa'y dahi ala kaya, supot lang arudan, balupay! Ay, anya lakit din! Anya? Si kamanen Marco? Wen Linda, imayak. Ta itid ko daytoy sabon. Ken daytoy chocolate. Tapno amo man niya. No iti pa nagkunam kat jak ka ba ilang ti gumatang iti sabong ken chocolate, nagbidot ka. Mawatam? Linda, ayatin ka. Napudno ti panagayat ken pamatig ko ken ka, Linda. Pasensya kan Marco. Ngam awan pulos ayat amariknak para ken ka. Tapno amom ti makagapo. Addan boyfriend ko. Anya, jackpot yan dayta. Asino ko ma? Nita, di mo pa dyan nga addan kayan ayat ko? Saan na ka mamati? Gaputawan mo ti makikita. Iti kabiitan na panawen, yam amukan ka ti kaayan ayat ko. Tapno mamati ka. Linda, No, iti kinagwapo. Awan laban na ken ka. Iso na laing ta, adayo abak nang nga amang ngam iti sika. ang... Amin nga adaken ka, triple ken kuana. Ha, Maawatan, Marco. Iso apang nga asim, ha? Sardengan na kun. Pang-aasim, kunak manen. Itapay laang, aklunan ka ang tatakurad. Ay, kurad, kunak kuma. Aday ka man ako nakon. Tatakon ko naman kanya ako na. Ay, oh, sige.
Saan nga Ruden? Kurad kunak man malaangan. Ay nako, pagyaman ako unay ti panangaklon mon kanyak Linda. Kuraklakid din no aging harapapak lang. Amom, nakaragrag sakak iti dayta nga imbagam. Kunaklakid din awanan tinamnamakin. Ay ayatin ka unay-unay, kurad. Katsapay la kuma. Tasaan mo apanunutin adagitila ang kinabaknang mo tinayat ko ken ka. Inayat ka, gaputa, ay ayatan ka asipupuso. Saan aksika kaya? Si kakit di mat, lakaya kon Linda. Iswa sa anak akasta agpanunod. Agihamanak no kasta, kurad my loves. Kat, kaano nakngarod ayam amo kadagiti naganak mo. Iti kabiitan na panawan matlaang, kurad. Ni kurad na balaw ti kaayan-ayat mo, Linda. Oo, nanang. Anya laki din aya. Inauna pa'y nga amag ngamsyak ti lalaki a pinilaim. Ay una yan, Linda. Inanang mo't. Isungarod mo tinakarik na kiti ayat. Nakariknak iti ayat nga sasawam. Ay naapaw. Kung naklakit din no ni Markaw ti inaklon mo. Gaputa, isaw ti amok nga agar-aram ken ka. Ken guapaw. Agam, saan mo gayam? Diyak kayat ni Marco, nanang. Tamas kayat mau, jay abalaw. Inauna pa'y ngamiti siya. Niya laki din, Linda. Ay, agpampanunot ka kaday. Winaw. At dadi-dadapan maun, ti panunot mau, Imbad-badag maun, Ni nanang mo't. Ay na! Pangasim man, Linda, anak ko, Agpanunot ka iti mamen, ribaw. Maganusan ngayat day tamarikrik nam, para iti day jay alakay balaw. Mayatag pa'y, no ni Markaw ti naklon mau. Nanang, awan nga rod marik na kapanagayat ka ni Marco. Yalakit din na ya. Ay! Basta! Saan ka nga gararami di tibanag akababay dam kung naktumanain? Intun kwan yung munikurad dito'y balay ayam amu kanyak. Ay! Daytaki din, Linda. Oy, Linda, pudno ka di tinadamag ko? Anya manen? Kaayan-ayat mo kanomot na nila kay Kurad. Oy, no kayat mo nga agtalinaed ti panagpagayam ta. Saan mo nga awagan alakay kurad ti kayan ayat ko, mawatam? Anya? Mabalin mo mo't nga ibaga akurad latan. Tapno, kasla katawanan tayo laeng. Anya lakit din. Si kakit di mo't Linda. Anya pa'y lang ti pagkaskastaan kat iso lang arodon ti kinapod no? Apaw? Ay, kaya't man sakit di nga. I-unfriend ka iti tungpal biyag. Tonya. Diyak kaya't day nga tabas ti dilam tapno mo ma. Alawon, kurad no kurad. Ang mabait lang. Seryoso, ada kayon? Naku, yes, uwan Tonya. Da kamin ka ni kurad. Inaklon kon. Iso nga, agayan ayat kamin si ka. Anya, nasungbatak ka din ti saludsod mo. Ay, talaga gayam ang mas pinili nila kay Kurad. Ay, Kurad, ni Marco, akatawanan tayo laang. Ay, basta. No kayat mo, di si kalaang ti agpaaram kan ni Marco. Gets mo? What? Nila kay Kurad, ti kaayan-ayat ni Linda, friendship?
One friendship. Oh, no. Sigon kan kwa na, kat inaklon na ka nun. Hay nako. Di na pa ngamin ang muti husto kan pudno nga istorya no apay anasapa na balo da dyan lakay kurad ket. Ha? Anyat kahit mo sa one friendship. Kasto ngamin da dyan friendship. Iso ang nasapa ang natay ti asawa nila kay kurad ta na trigger ti sakit na high blood iti kalkalpas ti kasarda. Gets mo ha? Ha? Saan pa yan? Kastoy. Saan ka nung ngamin, aninamnama day di asawa na supot ka nun nila kay kurad? Gapo itinalao sa kigtot na day at adda na high blood. Natay, impan na lang nga rod. Anya? Ay, nako. Pudno ka di ditang ibagbagang friendship. No saan ka mamati pues? Sa ludsudam ni apong mo, ha? Tapno amwem, no pudno, no saan ti ibagbagak, okay? Ay, anya lakit din. Gapula ang iti kinasupot nila kay Korad, iso ti impataynan. When takastaon ay akigtot na. Impagarop na siguro akugit nila kay na. Angem, kalkalpas ti kasarda. Inyala da siguro amo man ti barbarong agasawa. Kwan, namuan na ti asawa na asaan pa'y gayam akugit. Dahil din high blood. Ay na, sapay la kumatasan ang makigtot ni Linda no bilang laan. Ha? Anya lakit din ngamin. Nagado alang laki. Namday di pa ilang alakay Korad ti pinili na ti danga. Correct! Oh, si kamot gayam, bakla adang nga. Ha? Nagsapa kamot din nga imay dito'y balay. Anyat gagaram, Kwa, imayak, dadanadamag ko, adyak magustuhan. Ha? Anya dita? Apay, inaklon mo ka din da ala kay kurad? Amom si kaabakla. Talaga nga awan respetom. Oo, how come? Lakay kurad kun kunam lato. That's true. Mabalin mo mat nga ibaga, Mr. Kurad. Apay, gapu talakay, kastalatan ti panagsasaumon. Oh, pudno matalakay. Si Kam? Oy, no awan ti nasayaat nga ibagam, nasaysayaat pa no pumanaw kan ha. Kan lipatan nakmeten apagayam mo. Saan ko ang masapol ti pagayam makasken ka? Naawatan? Come on, Linda. Kahit mo sawan, i-block na kon kasjay. Gapula ka din iti da ala kay kurad kat kastakan. Di na ako ni bilang apagayam, ha? Nakalaalas ti panagsasaum ha? Anya nga ro ti maaramidam no iso ti ayatek, No kayat mo day amarko. O di si kalaangan ti mangayat ken kuana, che? What? Alaman, titaek man, no saan kanto nga agbabawi iti udin na, ang mga numahay blood ka mat, numaamuam ti pudno ak katatao da dya lakay kurad. Inakon, kat makaamukan iti biyag mo. Babu! Oh, apayakas ta tilangam, kurad. Itay pa nga minapalpaliiwan ka. Kas ka lamadandanagan. Ikis ka man. Kwa, madandanaga na ka talaga para kang Kalinda. Ha? Taapay. Amang nga meno dumtang tutyal daw. Kat iba inak asyak ti kayan ayat mo. Nang runak lakaya kon. Ay, aday ta kamanin ako nakon. Amom kurad, age doesn't matter no may papan iti ayat. Sa bagay mo't di ang Anya ang manin tayta. oh, Ikis ka man langan. Ay, mabit lang kurad. Apay dayta. Kasla, supot mat. day tangaron ti bagbagak Linda. Ang mga nuga pula ang iti kinasupot ko. Kat panawan naktaw. Anya? Apayasan mong imbagbaga kanyak. Apayasan mong imbaga kanyak idida mo pailaan. Kwa,
nagbutungak ngamin. Napanunot ko nga mga nupanawan naktaw. Awanan kiti bain. Saan ko napabayagan pa'y? Itapay na ang panawan kan. Salbag ka? Supot ka matgayam? Ha? Balo ka lang nga, Ruden! Supot ka pa'y laang! Anya lakit din ti gasgasat ko iti biyag, aya! Aglindi patan kurat! Aw! Abaya kasta ka nagawid linda. Di mo kunay na masikugan. Kada jaya kurad ti amana. Ay. Inanang mo't. Kasano ko mangag sikugang. Awan mo't napaspasamag kada kami. Mapasamag ko mapailaang ang... Ay na. Amoy yun na nang. Nakigtutak iti kastaunay. Apay! Supot matgayam day jay akurat. Ha? Anong? Aday ta! Naamuam lang aruda, hindi kinapudnaw. Nanang? Amaom nuapay anabalo adagos day jay akurad ha. Gapaw tanakigtaut iti kastaunay day di asawa na. Sana ngayon pagarop suput gayam day jay akurad. Nuapay mo't nga may nakastaunay titakrot na nga agpakugit. Anya nakit din ayana nang. Aday ta, nudim ngagkakumay di kanyak. Awan kumati kasta pagsangsangitam ita danga. Nanang. No ni Marco kumati naklon mo, paldo ka kuma, ha? Dayjay tumo nga minakurad ti pinilim sa pangalan pa lang. Gapulang tako na mabadag. Balo lang arudan. Support pa'y. Ay! Inauna pa'y ngam itisyak dayjay asalba. Anya nga italinda. Dinaamwa mo na support da di alakay kurad. Lumanabit ka pa'y naang mo't. Amom, iso an nasapaan na tay ti asawa na day di alakay kurad, gapo iti nalaos siyak na. Idinaamon na support gayam ti asawa na. Anya? Di ba? Na-trigger ti sakit na. Gapo lang iti kinatarkok nila kay kurad nga agpakugit. Husto mo na? Ibagbagami ngamin idikan ka. Ani Marco ti aklunem. Ta isungar ti maibagay kan ka. Angam anyat inaramid no, nakatangtangken tumad na ita ulom. Kas nakatangkan ti supot nila kay kurad, salbag ka manen. Agayat ka lang nga Ruden, hindi pa ilang met supot ken baog. Hay! Kakaloka. Anya pa ilang ti serbim ngagbibiyag ngayon no kasta. Tja! Husto ko mamot na. Gusto ka dyan. Nalabos ka mo nga Nalabas ka sasao. dyan. Dahil tati maganap mo. Kanya kalapit din, aya, Linda! Di na akong liklikan pa eh. Tan nakita kan Linda. Marco. Apay ka di amang likliklik ka pa ilaeng. Mababain ka? Kuang amin. Namuakon. Nga awan kayong kinila kay kurad. Kan namuak mo't laeng. No anyat makagapuna. No apay a pinanawam latan. Anya? Gaputa. Saan pa'y anak ugit? Saan ka di? Marco, mabalin ka diha sana dahi tati pagsaritaan ta. No, awan tinasayat nga ibagam. Labsan ka latan ha. Unayin, Linda. Iti kinaadong amin ti lalaki. Apay aday jay pay lang alakay kurad ti inayat mo.
Marco, No di nakayat, okay lang. Adupay mo't dita. Anya kalakit din aya. Agayat ka lang arudan. Iti pay laing balo. Ken saan pa'y anak ugit. Linda, nagkasang data na pasama. mababain ka itakad ni Marco. Gapo iti panagsasaom idi ken kuana. Nanang, pinagsasawam. Sa ita, mababain ka lang arudan ken kuana. No kasanaw, ti panangipan panakal mo iday ken nikurad. Kastama, ti babain mo ita, danga. Gusto ko mamutin ananang. Hosto nga. Ha? Kinapudno na. Nagbabawya ako, ti panangaklon ko idi ken nikurad nanang. No amukla ko maasupot. Saan ko kumanga inay ayat idi. Kas kalamay ibusad nga may niti lalagay. Agayat ka lang nga ro na niti pailaang mo kaskin kwa na. Nanang, balo lang nga ro dun nalakay. Supot pa. Nay ka akinadanggamon aya Linda. Anya laki day. Siyak nga rod, Linda. Alangan mo tasak ni Kirby, sigaman. Pangaasim kumabat na. Apay akas talatan kalakaparakan ka at alikodan nakalpasan ti amin. Imbagak ba't ken ka nga lipatan na kon? Gaputan namin pinsanan alinipat kan. Maawatam? Linda, napatag ka kanya. Saan? Mangsapol ka laangan iti sa baling nga ayatem kurad. Aray ko, anya. Saan ko nga inarapaap ti agayat iti supot akasken ka? Kinapudno na. Maklon ko ti kinalakay kanti kinapudno abalo ka. Ngam, ti kinapudno asaan ka anak kugit. Dayta ti jak maaklon? Nilindamot. Nuday talaang ti parikot mo. Di nakagpakugit. No iso ti solusyon na. What? Yan. Iti dayta a kinalakay mo, kurad. Malampay laang ti agpakugit. Ay na, diyak amukan ka? Mabalin pa ay. Pumanaw kan? Iti ka naman, saan kanto Apolos asubyan kunakmanen? Diyak kayat tilakay asupot. Mawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.